Ibwaga mutegeri kwithwa wina twe agenda nente tochia weru thaa imwe na mutegeri nkwire ntukweruju ntukwe Gukunguira Cooperatives na ikio ntukwenda rwo tukwenda kwariria cooperatives tumba kwerewa cooperatives imbikiongwa na ndene studio chetu ntukwenda rwo twina DOROTHY MURIUKI uria niwe mugeni wetu ibwaga muno ikweja na tukiamberia Madam DOROTHY inkwenda utwira cooperatives imbikiongwa ibwaga sana mbere kedie mutegeri wetu wa Meru marieto jako mbita wa DOROTHY na itore wa MURIUKI wakwa no wa kirogine ndi muturio weru TV nkugwirwa twijite kwaria mantu ja cooperative iminaga kana yugaga antu bejite amwe baina mwerekera jumwe nontu bakuthiria thina fulani eu nio maana ya cooperative kwa ikwija amwe antu baba ingi bukawatanira bukathithia giuntu kia ugutethia muno kierekerete kethia ninto bira buthithagia bukeja amwe kenda bumba kwendia kana bukareta mbeca cienu amwe kenda bumba guchugithania cibutethia eu nio itawa cooperative ne thithagua ni antu baba ingi na mwanya jwa cooperative na SACCO imbi cooperative itena mwanya jwa munene nontu cooperative ni gintu kira kireta antu baba ingi amwe na cooperative rimwe ichithithagia mbeca nyingi lakini SACCO ni ngwataniro ya antu baria bakawaida bejaga amwe bakareta into biao amwe na tuge kethe mbeca baretere amwe SACCO tumba kuga na Kimeru ijaura tugaga muru muru igintu kia thithagua gikariu gikiri tene anto ekuruba tene ibaije ikugija ampara na inya gitare na ndente kumeanike nontu tutikwithira twithuranirite kumenya ikwithairwa kwina ampara nontu antu baria batene kwa thithagua kimuru gikinene kinene indi kina kamuromo kanini kwa ukethe impempe waketha ugekira kethe imwere uketha ugekira na ndi igitarira kwithairwa kwina ampara muno irio gwetoga ita interview kwa wikuonania ugekira bibingi lakini gwita ikidogo kwa unio itagwa SACCO maana ya kugo wikuga atiri kiri SACCO womba gwita ugeka mbeca ciaku no tiumba gwita ja ATM kana counteni witoreo nontu ki SACCO oreta savings ciaku cigagutetheria kujukia loan kana ririo kenda kuma gi SACCO eu no jukagia o jameri iri ukaandika kendo wegwa cio lakini kiri cooperative kana bank utikuona twita ATM riria wenda wona nguo na utikubangirite geta ki ATM ugaita mbeca na ndi mwanya nio juri au no tu cooperative no ikure muno ikarugura branch ya bank ne kithairwa ina interest chiri iguru lakini SACCO ni thairwa ina flat rate ikiri policy itiumba kuinyiria muntu uri kawaida na bonge sorry aja mero kwa cooperatives chio nyingi muno no twire for example ni ireko ni nyingi muno twina cooperative ira ciambiririe muno ndene Meru no cooperative nara ciaumire Western America Europe America na Japan ikwari 19th century kwagia na thina inene muno ya wagibwa mbeca na antu baina thina nyingi muno mbeca negita riria kwithairwa antu baina thina irio bomba kwija amwe irio bambirie gutumiria mantu jau na bareja na movement iu ya cooperative kwa aja Kenya nayo 1908 irio wa introduce mantu ja cooperative na cooperative ya mbere irethithirwe Kenya yari thiba ng'ombe ya iria kwa twina cooperative ja Meru Central Farmers Cooperative eu nio nene muno nontu ndene Meru nukuona twina dairy plant tuli na kithii kira kithiaga mutu jwa afya tuli na petrol stations tuli na kinya SACCO ira itawa capital SACCO eu nio mpumba gukwa iri example imwe ya cooperative iria ciri Meru na iria governor
munya ambiririe gutegera kuma akuthithia county government ikwija nio ambirie kurugura na kumitetheria na amwe akauga interview ibyo bia cooperative ira twina cio Meru inene twachoka county government of Meru ikwija 2013 no ntu ikwari na example rira governor munya ari MP watigania East na mbiriri no ibonere baina thina jo antu ba Japan ibonere na introduce SACCO kire kuruba nao yitagwa Tiwaza na no ntu bo experience ya Tiwaza araleta pendekezo kana mwerekera ki county government ati kuthithwe sheria ikumba gwitikiria antu baba kawaida bone mbecha itena interest nene kwou no kue kiri kuma tukwambiria county government kana devolution Meru ni the first county government ira ya introduce SACCOs kwou twina cooperative na twina SACCO na woni ndi aja na arua ndi chaledi wa SACCO yeta wa IMENTI North Women SACCO no ntu aja IMENTI North twina youth SACCO twina women SACCO na general trader ni akuru na inya ekuru kana youth baria bothirwa baina mabesha jao ibeta au na SACCO yu twina ithatu ki every sub county na bura mpumba kugwirirwa na arua na bura kugwirirwa ninde mukari wa Meru county ni kwamba tukwambiria itwaerwe ira yitagwa Cindy Capital no ntu kwirire SACCO ni antu aria antu beja amwe bakareta into bia wamwe kwou county government iratunengera 2.5 iu yari SACCO no ntu ciambiriria 2014 arafu nande act ekurukua 2015 June turayegwa capital SACCO ya 2.5 o SACCO chionde na tuina SACCO 27 in Meru county ine kiri county inge chionde utundu jabu buthithikite na ndiangwenda gukwira kiri SACCO yetu ya ekuru mwanka thai itumbite gu save nontu wega bungi bwa SACCO ikwamba ukaoni nieku nontu wina shares wina savings chiaku wo ugo wina uge mantu ne jau nande I'm proud kana ingui kumyankiuga kiri utongeria bwa meanke utwa giana county government kana ri utwambiria SACCO SACCO yetu yekuru nande twina ire yitagwa 44 ikuga tugutara savings chianto shares na iria interest 17 million ndene county Meru ndene IMENTI North IMENTI North tigania inabo igembere inabo kwa twina 27 SACCOs ira ciambere twi county government na chikinyetie ota 300 million eu ni mbeca ira ci 44 ndi maanisha kwi mbeca ira tuthithagia savings kwina ii guciarana na kwina ii shares kwa 300 million ni iria tumbite kuthurania kiri antu betu na 250 million ni ii guciarana na okombera kwena gintu ta Meru Central Cooperative yes nande oninte ntena kedwanti kageria na nte tweka member utiumba gutwika member wa SACCO kana cooperative ukethirwa ugwe utena product iu no ntugitumi ni atiri nkwirire mwambirio jwa SACCO jwari antu bakeja amwe lakini cooperative ni kuraga kura iga introduce nande ya SACCO ire gwitwa capital SACCO so no we mu member ki capital SACCO lakini utiumba kwa mu member wa ndiri no ntutiri okugitate ogwikia kwa no mwanga withiro wina ng'ombe ogukama ugaikia ku indi nandikiri benefit ira iciaragwa gukurukira maciara jarabu kuona au ijoja kwambirwo petrol station tukuona nandi ni gwita ugafuero petrol station na tukuona ana betu bakandikwa nandi kinya no wite ugasave nae na capital SACCO na yumite kiri mbio
kindiri na i benefit ko mtomba kwethira na chio kwethira yake cooperative fulani ibwega sana nkuthugania benefit icio nyingi kibingi bionthe kintu kia mbere iugwa mwene cooperative iu nontu you are the shareholder bwajairi wina uge bunthe nontu ikintu giaku kwoguo utenda kuona gikinyangu ikio gituma wona jama ingi SACCOs kana cooperative rira ikuthura no kuona kila mtu na kuewa kanya bwaja thatu tuge for example SACCO ira twinachio utiumba gukompeania na institution ingi cionthe ira cieja na mbesa nontu turiejana na 5%. Kuu ikumaanisha weja kisa kuyetu waegwa 10,000 jantu bara ba kawaida ugachokia 500 na gutena mbeca ingi ikuithanwa riu ni faida ria nene nontu cooperative ni nto bienu na bitebu inyairia nontu bwa interest na ibiethairwo bie na policy ekunga indimant jau na imbi mwananchi wa kawaida imbi aomba kwithwa a benefitite ke SACCO mtoto wa kawaida mwananchi ibwega mtu wa kawaida no thithiritwe SACCO nontu magita jau turari na banki ja Equity Bank na au te antu baba ingi baromba gukinyira mwanka thaa inga kwira ara tukinyite kuri ekuru baratura gakoromone bangi bakethirwa nukurithia tung'ombe twaku mburi barija ukareta ngiri ciaku ijiri ukaewa ngiri 6 ugeta ukongera nguku kuri ekuru twete kinya ngiri 100 arenda iria open market na ndi by boutique kuri ekuru bejite barugurite schools private schools akajukia mbesa ageta akongera class kana akongera into bingi kwa mtu kawaida no gufaindika nontu kinya interest yongwa utio nontu ni into bietu kwa mtu no akope mbecha itena interest kidogo ya gusustain nontu twina ofisi lakini ni umwona kuuga atiri nkweta ngiri 100 ulichokia na ngiri 5 na ina mwanka yeu kwina interest nene ukona au nini igantu kanini wegi ngiri 10 no gachokia mbuga na mieri 6 ulichokia na 500 utikuona ni umona revolving fund lakini entire nontu twina mtu ukwithirwa ari ofisine tubesa tu tuwikirwa tunini tukagitatia tugagusustain ofisi kana mtu urio na ndiu nio faida yithairwa iri ya SACCO nene na ambuge nguchokia nkatho muno nontu bo county government yetu ya Meru nontu mbijekene muno nontu bo mazingira kwa hiyo angwenda gukwira ndene Kenya mzima utina onteta na antu baba ingi iba kurigara Meru na ta yumbite gukura na inyo nontu bo mipangirio ere gitite atia iriku na ndi otegera SACCO ithatu kieveri sub county na mtu kawaida ikinyairwa na ndi ankuga ni nchikumetie ndi chialedi wa SACCO ya ekuru twina nkuruki ekuru 600 na twikara ndi methene tukasainira ekuru betu 50 ngiri 100 ngiri 150 gintu gitaonekana dunia iro member SACCO ikagita kai kwa kara mbere ya gukobithwa mbecha cia mbere ibwega sana batu twategerere turauga SACCO ni yetu most of the SACCOs nuije antu basiva for 6 months batu twaugire county government igutwa sindi money batu to save 2 months only nayo ikwina mantu jara jategairwa gutegera mtu ukethe aina uwezo kana aina umbi bwa kuthuria kana bwa kuithania nandi nontu kwiri mwumba kubera njunio na arua na mbwe ageta ko sairoko akaewa mbesa jake aretaja kuja kuria gukagitatia ukareta thina kwa ugisa kwetu kana gisa kuiria county government ithithetie to save for 8 weeks ukasave kiumia kiu kingi kiumia kia mugwanja ukambiria gwa apply na wambiria wa apply mbesa iu ikujukagia au kiumia kimwe tugeta process ye wita board alafu tuga approve tukaikia kithirikari no ntumbesa iu ikaritwe muno i county government na nchokerie county government enkatho no ntuibonere kuru
patuteka tuina kithomo kira kingi muno ibatu andikirite accountant ana betu ibatu andikirite bookkeepers kwa twathithia mantu jau twithairwo twinabo bakabangania kenda mbesa cia antu betu itigitate citiura na ibao barungamaira cooperatives iboega cooperative iriungamairwa ni anene ba thirikari twina bara betagwa district cooperative officer na twina directors ba county na twina bara bari ba national ibo ba secondary kiri county government cooperatives ikuretwa ku kwa ubao ibo barungamaira alafu community igatara officials ba community jatwe tutari community kwa ndungamirite community na te kambithairwa ndi muandikwa wa SACCO kambithairwa ndi chairman of board of directors kwa urira twina michemanio twithairwa twina district cooperative officer na board ya antu 11 na ndi alafu na ndi twina director twina CEC wa cooperative chirianda that channel ya thirikari na imbikithithagia antu batigatonya muno ke cooperatives ibwega inkumenya no kumenya culture ya Meru ibathura ndao muno na institution ira cia introducerwa kiri mbere cia financing ichiejire cia skianto muno no ntotega iro kona ekuru ibetere kundine bae wa mbesa rukiri ukona antu bejite bagata mwekuru bionde na ndi baka scared lakini na ndi aja ituitite tukirita na antu betu na inkumenya nukuona kinya wengwa antu ibara atwire kumenya utina kamukobo utiumba kuendelea na ndikira kiatuma antu bare gotonya tweta twabariria kana twabaitana bakauga ari uni ntejukia ro nimbeja kugitate gutawa mantu ja wija atumire antu betu bagiogwa sana na mbere uria mumiro atirari muntu wa biashara turatwire turi arimi mwanka thai na ndi miunda ni iragitire ate ni iranyire kwa antu iba uchiumia na mantu ja ujai ja biashara na ndi jau iwicho fakti imwe iria twetire ri tuguita ground ine tukaigua baba inge bakauga ntejo kiaroni beja gutawa baba inge bakauga kwi baukira no kangarantira no kandithiria mantu jaja na ndira kini na ndi twitite tugita na antu betu na inguchokeria mwathani nkatho nontu ekuru ba Meru ibarambirie kugitate kujukia na tena initiative we ethithirwe county government through governor Munya nitethetie muno nontu ekuru betu bari baijukia mbesa within and ukethira ibagitire ate ibarire nontu interest itabaingira na life ya SACCO aja county na Meru muno SACCO na cooperatives uliona miaka ejete ikethwa ikariatia ampumba kuga period yeu ya menya twaerwe mbesa cia mbere ja SACCO yetu June 2015 na narua twinai ndakwira twina portfolio ya 17 million kuwi kuonania tugita mwanka jungi SACCO ya general turinda cia North Imenti na SACCO ya youth na SACCO ya general ya women tomba kwithirwa twina milioni magana jatano milioni magana jatano ya tutuma turugura ira cietawa front office front office ija wonaga ikwite ambiritie igachoke kwa bank kwa unditegera nkona utongeria bubu kenderea mianke eu itano twitite nontu county government ni edithirie hati ya kuge kenderea gu support SACCO iu twithirwa turugurite banki yetu ya Meru kinya tugaikumagia turi a Meru etithia mbere SACCO iu no tukwena policy iu ina policy ankuga example kuendelea kwa SACCO guaranteed nontu twina mbio turi na hati ya kurukirwe mbunge ya Meru County ati gukethirwa gwina SACCO in county government of Meru kwa iga finance wa kenda yumba gukura nontu maono ja kwambiria mantu jari twithirwe twina access ya finance kiri antu betu bakawaida
na mbecha te iwa mbea iubwe na chioke eu ya IMENTI North. Yes. Mtu agatumira chiawe karapo kauga katutumire twinde twemwe mbecha iu. Ari uria gukaraga kuri na policy ire tutongairia. Kendo we wa mbeca no mwanka withirwe usavite na ukaegwa 3 times your savings. Iu icio ni policy ire kwa irio rombaga icio ejagwa. Arafu bona interest kuira chietawa investment. Womba kuinvesti kugura plot, bugaka nyomba. Icio ituma wona antu bakiambiria kuewa dividends na kuomba kuthithia ya petrol station jaiu. Kwa board na member ibo bangriaga. No ntu tukuona interest ya milioni 2 mwanka jo tumba kuthithiria atia. Bakabwira tugure ni kiwanja. Bakabwira tuthithie ni mantu jangi kenda iendelea. Ni ugo karago. Na ke ntuke mbere tukithirekeria obera atia manto ja SACCO na Operatives. Ankwenda kubera antu betu babethi. Twina youth SACCO tonye niku. Nikenda tukambiria baba ingi beterete kuandikwa. Lakini ankwenda kubwira antu baraba ije bendaga kuma kuandikwa bete bakathithia biashara. Kwa hiyo batonye gi SACCO no ntu kutonya ugatonya mbeca inkai usevu na ukangarantiwa kwewa mbeca iu itina thina no ntu ichietu na inye kurubetu banodimenti na bo inkubera baba ingi batonyete barabara akwi na town no ntu bau ba risabu barauga bati kwenda utonya batikeje kugitatia gutawa ankubera SACCO ni yetu mbeca ichiaku na chiakwa na tukaragia twitwingwa na faida ire kuoneka ni yetu na itu tuja matua imbi tukwenda kuthithia kwa ubonde ankubera bakuruke gi SACCO no ntuti gintu kingi SACCO iga utetheria ugure ng'ombe SACCO iga utetheria ure nyaka munda wike mwana skuru no ntuja yetu IMENTI North twina product ithatu mwanka thai school fees twina business na tuli na emergency kwa ekuru baba ingi muno baikitia na skuru na ngaigwa ngikumiria bu ukona mwekuru baku witikaniria na mukuru na bakaikia na skuru na bakajukia biashara na ndi woni bwa kwa ikwira mwathani bwega no ntinya bwa gutwa kaunti njega ya Meru baraba tije woni imbitata itataveta ngeta Transnzoia ngeta Nyamira you cannot compare Meru utiomba compare county government of Meru kana Meru county na county ingi Ivwega muno Madam Dorothy. Yes. Ikumba kwejaja studio ne cheto. Yes. Na mutegeria unio twakinyira muthia jwa rwaria rwetwende uketa kuraja onto inchokete anteto cha michetho kagitene ati kuraja. Kwega sana.